Iz sadržaja ovog izdanja emisije Naše sela izdvajamo: berba kasnijih sorata šljiva je u punom jeku. Rod je nešto manji zbog suše, ali je kvalitet odličan i spreman je za izvoz. U Srbiji ima područja gde je rod šljive izuzetan i kreće se čak i preko 30 tona po hektaru. Takve šljivike videli smo ovih dana u okolini opštine Žitorađa, gde su trojica složnih kumova podigli 5 hektara novih uz 2 hektara starijeg zasada. U tematskom delu emisije govorit ćemo o stočarstvu. Naša ekipa posjetila je jednu od savremenih farmi krava u istočnoj Srbiji, u selu Osnić u opštini Boljevac. U tom kraju smo se raspitali takođe i koje mere se preduzimaju u kontroli i poboljšanju kvaliteta mleka. Narednih dana pad temperature uz mestimične pljuskove sa grmljavinom. Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u poljoprivredi od 2015. do 2019. godine. Kako je navedeno u saopštenju, program koji je utvrđen radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom o stočarstvu ima za cilj unapređenje genetskog potencijala stoke, povećanje produktivnosti i proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune i pčelinjih proizvoda. Cilj ovog programa je da budu stvoreni tržišni viškovi koji bi bili plasirani na domaće i inostrano tržište, piše u kratkom saopštenju Vlade Srbije. Berzanski analitičari nezvanično najavljuju da su u toku pripreme za interventni otkup merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda. Ovaj posao državne robne rezerve će sprovesti preko produktne berze u Novom Sadu, a procenjuje se da bi osnovna cena kukuruza trebalo da bude 22 dinara po kilogramu sa PDV-om. Ako je tačna ta kalkulacija, ovaj iznos bi bio ravan ceni na Pariskoj berzi, koja važi za najskuplju na svetu. Mogućnost interventnog otkupa analitičari ocenjuju pozitivno, s obzirom da će to psihološki pozitivno delovati na sigurnost stočara, a smatraju i da će to uticati na stabilizaciju cene kukuruza na oko 16 do 17 dinara, što je za ratare znatno povoljnije od cena koje su postizali prošle godine. Prema sadašnjim analizama, u celini imaćemo slabiji rod kukuruza sa oko 6000 kg po hektaru uz tržišni višak od 1,5 do 2 miliona tona. To je lošije nego lane, ali bolje od 2012. godine. Katastrofalna suša je prepolovila rod ratarskih kultura, a samim tim donela velike probleme stočarima. Već sada je primetan nedostatak stočne hrane, a odgajivači čekaju veliki problemi kada dođe zima. Trenutno se čini da će najviše problema imati uzgajivači koza i ovaca, s obzirom na pobačaj u proizvodnji lucerke i deteline, zbog čega će se u ishrani koristiti i kukuruzovina kao najmanje poželjno hranivo. Proizvođači upozoravaju na znatan skok cena hrane, a kao ilustraciju navode da je cena bale lucerke sa ranijih 300 otišla na blizu 450 dinara, a poskupela je i balirana slama pšenice i soje, zbog čega mnogi planiraju smanjenje stada. Na farmi Dragija Nekšanovića u Osniću ništa nije prepušteno slučaju. Svako grlo krava je provereno, kontrolisano, podmladak je evidentiran i prati se njegov razvoj. Brojni stručnjaci dolaze ovde upravo iz tog razloga, a mi smo imali zadovoljstvo da na farmi Nekšanovića upoznamo Dušana Miladinovića iz osnovne odgajivačke organizacije Agroprojekat Timok iz Zaječara, koji ima sliku i priču o stanju u stočarskoj proizvodnji u ovom delu Srbije. Pa što se tiče područja koje pokriva osnovna odgajivačka organizacija Agroprojekt Timok Zaječar, stanje u govedarstvu je, može se reći da broj grla u blagom opadanju. Sporo se ljudi odlučuju kao Dragi da povećaju broj grla, da krenu sa farmskim načinom gajenja, a ljudi koji gaje 1, 2 ili 3 grla polako odustaju od te proizvodnje. Tako da ljudi shvataju da je ovakav način, farmski način gajenja goveda jedini način da se opstane u ovoj proizvodnji, međutim teško se odlučuju da krenu sa ovakvom proizvodnjom.
Koliko je ovakvih farmi na ovom području, ovako savremenih, otvorenih, sa puno svetla, sa puno vazduha, sa dobrom ishranom? Mali je broj ovakvih farmi zato što velike su investicije, velika su ulaganja. Ovde gde se nalazimo u Osniću i samo selo je razbijenog tipa pa je omogućava da se grade ovakve farme, međutim u selima koje su zbijenog tipa jednostavno nema mogućnosti da se vrši izgradnja ovakvih objekata. Pokušavamo tamo sa tim ljudima da im ukažemo da renoviranjem objekta stvore neke mikroklimatske uslove koji bi odgovarali grlima, ali to relativno teško ide. Kažite mi, vaš zadatak je da sačuvate kvalitetna grla, je tako? Osnovni zadatak je selekcija, odnosno da unapredimo genetski potencijal na našem području. Pokušavamo to da radimo u saradnju sa našim stočarima i u opisu svakodnevnih aktivnosti je i individualna kontrola mlečnosti, što ste mogli danas da vidite, gde se vrši uzorkovanje, odnosno pre svega meri se namužena količina mleka, vrši se uzorkovanje. Do kojih rezultata ste došli? Mislite kolike... Kakvo mleko pijemo? Sa područja koje mi pokrivamo, sigurno se pije zdravo i kvalitetno mleko. Selo Osnić sa 420 domova jedno je od 3 najveća sela u opštini Boljevac. Ima ovo selo jednog od najboljih stočara u istočnoj Srbiji. Dragin Nekšanović sagradio je nedaleko od savremenog pre koju godinu renoviranog puta Zaječar-Paraćin farmu za 20 krava i adaptirao stari objekat za 10 junica. Dočekuje nas dragi veseo, oran za priču, gostoljubiv čovjek jednom rečju. Sa zadovoljstvom govori o onome što radi od pre 8 godina. Sve u svemu zadovoljan sam, jer ja sam to krenuo 2007. godine i tad kad sam krenuo malo sam znao, mislili smo mi da znamo dosta, to mi seljaci mislimo, da znamo mnogo, naši stari čuvali sve to, međutim to je prevaziđena stvar, to više ne važi, to više ne može da se radi sad savremeno ako želiš da imaš i dobit, ne samo da čuvaš, nego da bi od toga lepo živeo i tako. Ja sam izuzetno zadovoljan. Dobro, ali vi imate, reklo bi se, evropsku štalu, evropske uslove. Pa, evropski uslovi se stvaraju. Ne može niko tebi to da da. Ti moraš sam to da stvoriš. A kako se stvara? Znači, obilaskom, čitanjem, gledanjem, pitanjem, saradnjom sa stručnjacima i struka je na prvom mestu. Ovu lepu savremenu farmu Dragin Nekšanović je podigao uz pomoć kredita poslovnih banaka. Uslovi su bili primamljivi. Ova štala kad je građena, mi smo obišli, verovatno da ne preteram, ali sigurno 1/3 Srbije. Išao sam svuda, gledao sam svuda i onda smo krenuli da radimo to otvoreno. Svi su rekli da jedan zid otvoren, da to ne valja, nije to za nas i tako. Međutim, šta se desilo? Pokazalo se da je to izuzetno. Evo ovog leta je baš to izuzetno pokazalo zbog ovih velikih vrućina i svega to. Ja sam imao možda pad dnevne proizvodnje mleka zbog tih vrućina, ne verujem da je više od 8 do 10%. A inače, da nije do toga, to ide čak 30-40% pad proizvodnje mleka zbog toga. Imate dobra, kvalitetna grla? Grla su uvežena iz Nemačke. Uvezao sam 2007. godine prvo 10, pa posle toga smo uvezli još 2 grla, tako da 12 ima i od tih posle toga sa selekcijom, sa veterinarskom stanicom, sa veterinarima u saradnji radi selekciju, tako da sad imam dosta tih mojih grla, ali sa nemačkom genetikom. Šta sa podmlatkom? Pa podmladak, nešto sam do sad davao, međutim podmladak ostavljam svu žensku telad ostavljam za sebe. Planiram da sad uradim jednu proizvodnju, da steone junice, formiram steone junice, nešto ću da ostavim za renoviranje, znači, mog stada, a resto će da ide na prodaju.
Posle 4 meseca tek prve kapi kiše ovde. Da, posle prve kapi kiše pale, hrane nema dovoljno dobro, imam, od prošle godine mi je ostalo dosta silaše, tako i ove godine imaću, jer imam posejano nekih 14 hektara, uspeću da premostim do iduće godine, a sad ako iduća godina bude problematična, onda bit će problema. Jer mi stočari mora da shvatimo jednu stvar, ti hranu mora da spremiš za tvoju farmu da imaš za 2 godine. Ako nemaš, tu se puca, tu nema razgovora. Kad podvučete crtu, dragi, dokle dođete? Dokle se dolazi. Da ne bude ona komunistička pozitivna nula. Ipak je pozitivna to. Može tu od ovog, ima veliki rad, ali može Srbija da živi i može lepo da se živi. Jeste da je veliki rad, svi kukamo, svi bi mi kao radili, a u stvari ništa ne radimo, mi malo radimo. Dragiju desna ruka je njegov otac Milutin, makar da ga posavetuje, tu je i majka Miroslava. Toga dana imali smo zadovoljstvo da upoznamo i sestru Žikicu koja radi u Francuskoj. Došla je na odmor u Srbiju, pravo na Bratovljevu farmu. Za kraj, a mogli i na početku, inicijator za izgradnju farme je Dragijev sin Stefan, student na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, smer stočarstvo. Nadamo se da ćemo se uskoro sresti sa Stefanom kada diplomira i dođe na farmu, da na njoj radi i bude primer drugima. Takve inicijative su potrebne Srbiji. Iskustvo u praksi i naučna istraživanja poslednjih godina pokazuju sve veću ravnopravnost redukovane obrade zemljišta i klasičnog dubokog oranja u predsetvenoj pripremi. Sistem redukovane obrade zemljišta izvodi se jednostavno i brzo, a postignuti prinosi pokazuju da su razlike između oranja na 30 cm i redukovane obrade zanemarljive. Pritom, u gajanju pšenice su utrošak goriva, korišćenje mehanizacije i utrošeno vreme daleko veći od klasičnog načina obrade zemljišta. Naime, pri redukovanoj obradi troši se 3 do 4 puta manje goriva nego klasičnom obradom. Manje je i naprezanje traktora pri tanjiranju, manje je lomova, pa je manje zastoja, a jesenji radovi se lakše privode kraju. Mišljenja da se redukovana obrada zemljišta za setvu pšenice može primeniti samo u slučaju pogodnog preduseva, kao što su strnine, suncokret ili soja, nisu apsolutno tačna, jer se pokazalo da ni kukuruz nije loš predusev. Broj tanjiranja zavisi od tipa zemljišta i vlage, kao i od kvaliteta usitnjenosti žetvenih ostataka prethodnog useva. Uglavnom su dovoljna 2 tanjiranja, a u izuzetnim slučajevima 3 unakrasna prohoda. Prva iskustva u redukovanoj obradi zemljišta ukazivala su da je 15 cm dubina koja zadovoljava sve zahteve gajanja pšenice. Međutim, i sa redukovanom obradom na 10 cm može se dobiti solidan prinos. U nastavku ove emisije pogledajte zanimljivu priču o 3 kuma koji zajednički uzgajaju šljive na 7 hektara u ataru sela Kare, opština Žitorođa. U rubrici Naš savet, stručni saradnik danskog programa Fruits and Berries, profesor dr. Radisav Blagojević, govorit će o značaju đubrenja voćnjaka. Berba šljive na teritoriji opštine Prokuplje je završena na svih 2000 hektara. Kako se pretpostavljalo, ovogodišnji rod bio je slabiji u odnosu na prošlu godinu. Zavisno od primene agrotehničkih, zaštitnih i drugih mera, rod je bio manji od 30 do 50%. I pored toga što je otkupna cena tokom berbe varirala, proizvođači mogu biti zadovoljni. Najveće količine šljive otkupljivane su po ceni od 30 dinara, što je znatno povoljnije od 15 do 22 dinara, koliko je bila otkupna cena prošle godine. Prema rečima pojedinih otkupljivača, kvalitet ovogodišnjeg roda šljive bio je na zadovoljavajućem nivou. U Srbiji je ovih dana sve plavo od plodova šljive. Moćna stabla puna ploda, berači, gomile gajbica, kamioni, slika su u krajevima u kojima raste ovo voće. Berba kasnijih sorti šljive, čačanske rodne i Stenleja, u punom je jeku. Nažalost, zbog suše, rod je manji od prosječnog, negde i do 30%. Tako je željenih i planiranih oko 35 tona po hektaru malo gde ostvareno, uglavnom je to 20
do 25 tona po jednom hektaru. U Toplici, Blacu kao najvećem proizvođaču šljive, u Niškom i Leskovačkom kraju i na krajnjem jugu voćari su uglavnom zadovoljni rodom, pa i cenom koja se kreće između 20 i 30 dinara. Bili smo ovih dana u selu Kare, u opštini Žitorađa, gde su trojica složenih kumova podigli plantažu šljive na 7 hektara. Berba je tek počela, pa smo stigli da snimimo i ove grane, otežane i gotovo do zemlje savijene od prevelikog roda. Dobro drugarstvo iz zajedničke klupe u Srednjoj hemijskoj školi u Leskovcu krunisano je kumovskom vezom i preneto u šljivike. Uzajamnim poštovanjem i dogovorom postigli su kao malo ko na jugu Srbije. Imamo ovde zasad od 5 hektara, to je mladi zasad u prvoj i drugoj godini. Pored toga imamo i zasad koji ste malo prevideli u 8. godini. I pun je, u rodu je, u punom rodu? U punom rodu i prepunom rodu i prelepom rodu. Tu su profesori Božić i Blagojević koji su to potvrdili da su malo kad videli ovako nešto. Kažu od 35 pa i 40 tona po hektaru. Daj Bože da je tako, nadamo se čak možda i više, jer mi to stvarno radimo stručno. Tu nam pomažu, pored stručne službe Leskovca, koje smo malo pre napomenuli na čelu sa Duškom Jovanovićem Gordanom i ostalima, da nekog ne zaboravimo i da se ne ogrešimo. Tu su i stručna služba iz Frutenberija na čelu sa profesorom Blagojevićem, profesorom Božićem, koji nam, eto, da ne kažem kad hoćemo, ali vrlo često dođu i posavetuju o daljem radu, o daljim manama i dalje da li da nastavimo tako ili ne. Bez savetodavne reči nema ništa. Nikako. Ali oni ne rade. Ne. To sve treba primeniti u pravo vreme. Hoću reći da vas trojica i sa ekipom svojom radite. Normalno. Tokom proleća, one sezone, tu se, da ne kažem svaki dan, ali 4-5 dana nedeljno provede po 3-4 čoveka. Da li to bili mi ili neko od radnika je nebitno, uglavnom provede za nedelju dana, 5 dana sigurno provedemo i tako, boga mi, danima. Da bi se došlo do ovoga, bez stručne službe i pravog rada nema ništa. Kako je počelo? Pa sve je počelo tako što je ovo njegova dedovina, ovde ovaj prvi voćnjak, to je on, mi smo iz Leskovca, znači nikad nismo živeli na selu. On je došao na ideju da posadi taj voćnjak. Sa bratancem. Tako je, i onda smo videli da to ide nekako. Ovaj komad zemlje je bio na prodaju, Filip Morić je to prodavao, onda smo mi odlučili nas trojica da ta neka sredstva uložimo, zahvaljujući pre svega njemu i tim savetima, znači stručnjaka, mislim da smo nešto postigli. Jeste li se bavili poljoprivrednom prevodom? Nikada do sada, mi smo zemlju imali u Saksiji. Niko od nas. I eto, to hoću da kažem, greota i sramota je na ovim predivnim terenima, što se to još više ne gaji. Na kraju, sve te radove, mi živimo u Leskovcu koji je 36-7 km udaljen odavde i to možemo da postignemo, znači putujući iz Leskovca svakodnevno. Mogu i oni kojima je to kako to tek mogu da rade, koji im je uz kuću, to je već zbogu plakati, zašto to ljudi ne rade i eto, zašto Srbija to ne radi? To je pitanje. Radi u gradu za nekih 20.000 koje primi ili ne primi. Kažem, ovo bogatstvo ovde malo gde ima i kad to mi možemo, znači da postignemo sa putovanjima, to i poskupljuje i sva ta naša ulaganja, opet ima tu mesta za zaradu, ima mesta za na kraju užitak, evo i vi ste došli pa... Pravi užitak. Tako je. Ovo nisam do sada video, ovoliki rod. I rekli smo kako postići radom i stručnom službom, savetima. Samo da vam kažem još jedno, treba prvo pitati pa uraditi, a ne uraditi pa pitati. Dobro, još jedno pitanje za kraj. Ova šljiva, kuda ide posle berbe? Ova šljiva će otići iskreno. Da li se zna? Ne. Sad je trenutak, ko će dati više, svi hoće da uzmu za što manje para. A ovaj kvalitet, ko što vi vidite, treba neko da plati. Može da ode gde hoće. I koliko je trenutna cena? Trenutna cena je oko 25 do 30 dinara što nude. Mislim da je to za ovaj kvalitet i ovo vreme mala cena.
iskreno. Ima li šanse da ovo ode van granica naše zemlje? Ne, razgovori se vode da direktno ide za Rusiju preko nekih posrednika, jer to ova šljiva zaslužuje. Nastavite sa ovim radom, drago nam je što smo se sreli i pozdravite trećeg kuma. Hvala. Koji se zove kako? Dragoslav Pešić. Sve najbolje. Hvala, prijetno. Merilo ili kriterijum mora da bude sama voćka. Taj prostor treba da bude pokriven sa đubrivom, da ima hraniva. Zašto? Zato što su te žilice, one šire levo i desno, doduše glavna, s obzirom da se radi, ovo je dženarika podloga, ona to ima glavni koren, ona ide mnogo dublje dole, zato i šljiva ovde uspeva na ovim terenima i bez sistema navodnjavanja, premda bi bilo u svakom slučaju bolje kad bi imali sisteme za navodnjavanje i treba unositi onoliko đubriva koliko je izneto sa prinosom, sa rodom. Recimo u ovom voćnjaku vamo ćete imati sigurno preko 30, 35 pa možda i do 40 tona. Znači ova voćka, odnosno po hektaru, ona je potrošila na ime ploda, potrošila je negde ni manje ni više jedno 60 do 70 kg čistog azota, potrošila je negde 80 do 90 čistog kalijuma i jedno 50 kg fosfora. Jer sve koštičaje voćne vrste, one su kalmofite, jer one mnogo kalijum troše na košticu. Znači, tu sada količinu koju ste izneli preko prinosa treba vratiti. Kada? U koje vreme? Fosfor i kalijum. Mi ih zovemo obično jesenjim đubrivima. A to je ova kombinacija, odlična kombinacija, mislim da ova 8, 16, 24. On se unosi kada se završi vegetacija, kada opadne list i tamo negde polovinom oktobra meseca, pa čak i početkom novembra, unosiš otprilike za onu količinu koju si izneo preko prinosa. To znači, ako smo rekli jedno 70-80 kg čistoga, to da li je sad super fosfor, da li treba vidjeti koliko procenata sadrži tog fosfora, pomnoži sa prinosom, tu količinu otprilike treba dodati toj voćci. Znači, ali isključivo treba dodati otprilike u ovoj širini njene krune. Kada je ona u punom rodu, normalno to se radi ciklonom. A ovde, kad je u pitanju, još ove godine može da ide to ručno, tu otprilike na 1 metar levo i desno, znači da ide negde jedno 100 do 150 grama, mislim, ovog đubriva, a azot se daje tamo negde polovinom februara meseca. Zašto? Zato što razlaganje azota traje brže. Znači, za 1, 2, 3 meseca on se razlaže, a fosfor i kalijum s jesin unosimo zato što se razlaže mnogo sporije. Znači, za 5-6 meseci on se razlaže. Taman kad ona krene vegetacija, fosfor i kalijum su razloženi, znači može da ga koristi. A azot, ako bismo uneli rano, znači on bi sišao mnogo dublje dole, znači ne bi imalo efekta. Zato se unosi otprilike polovinom februara. I to idemo u dve tranše, što bi rekli. Polovinu dajemo u februaru, od one planirane u februaru, a drugu polovinu kada vidimo prošlo cvetanje, prošlo zametanje plodova, kada vidimo kakav prinos imamo i onda možemo da kažemo ok. Gornji Matejevac, jedno od najvećih niških sela sa tradicionalno razvijenom poljoprivredom, dobrim standardom nekoliko hiljada njegovih stanovnika, sa bogatom istorijom, obeležio je još jedan istorijski dan i podsjetio na pretke kojima je sloboda bila svetinja. 28. augusta 1944. godine na velikom zboru građana u Gornjem Matejevcu velika grupa ljudi od 300 mladića koji nisu bili stariji od 20 godina stalo je pod zastavu i otišlo u jedinice Narodno-slobodilačkog rata, odnosno vojske, i kasnije na Sremskom frontu gde je izvojevana pobeda protiv fašista. Takođe,
ovo je jubilarna godina, 70 godine velike pobjede nad fašizmom, tako da se ti datumi poklapaju i mi te uspomene evociramo na to. U prisustvu velikog broja meštana iz Gornjeg Matevca, rukovodstva gradske opštine Pantelej i gostiju položeni su venci i cveće. Spomenicima moramo odati poštovanje i ne smemo ih zaboraviti. Jedno vreme se nismo baš na civilizacijski način odnosili prema našem istorijskom nasleđu, spomeničkom nasleđu. Pogotovo su bili zapostavljani spomenici koji se tiču antifašističke borbe u Drugom svetskom ratu. U međuvremenu se taj odnos malo promenio i sada vidimo da se ponovo vraćamo na one stare staze, da se ponašamo onako kako bi se očekivalo od jednog civilizovanog naroda koji ume da se seća svih onih koji su pali za slobodu naroda i za slobodu otadžbine. Takav je slučaj i ovde u Matevcu i zbog toga ovo treba da bude primer kako se treba odnositi prema istorijskim spomenicima. Videli smo danas ovde da su položeni venci na spomenik borcima koji su pali u borbi za slobodu u Drugom svetskom ratu i obeležava se današnji dan kada su na Veliku Gospojinu 1944. godine oko 300 boraca krenuli da se bore protiv fašista da bi zadali završni udarac fašističkim okupatorima. Sa druge strane, otvorili smo i spomen ploču majoru Vukašinu Mišiću, uglednom matevačkom domaćinu koji je svojevremeno uložio ogromne napore da se Gornji Matevac sredi, da centralni delovi sela budu uređeni na pravi način, čak i neki periferni delovi i u principu i tu se pokazalo da posle velikog truda mnogih ljudi u prošlosti smo imali nekakve zastoje kada se nije mnogo obraćalo pažnje na selo i kada se ipak vodilo dominantno računa o centralnim delovima grada. Naravno, niko ne kaže da treba zapostaviti centralne delove grada, oni će se uvek uređivati jer od njih zavisi kakav će utisak biti gosti koji dolaze sa strane, ali sa druge strane ne smemo da zapostavimo ni selo, centralne delove, centralne trgove gde se o različitim manifestacijama okuplja veliki broj ljudi i mislim da je ovo pravi primer kako se treba odnositi prema tim seoskim i prigradskim sredinama, a mi smo kao opština dosta toga učinili i trudimo se sa savetima građana da održavamo sve spomenike i da radimo onako kako se to od nas i očekuje. Mladi i tradicija, to je istorijski spoj. Upravo ovakve prilike i upravo mlade ljudi možda na nekim mestima odgovarajući mogu da budu te neke svetle tačke i upravo te neke spone ka svim mlađim generacijama da se to ne zaboravi, da se te nesebične žrtve nikako ne zaborave i da svih narednih godina dajemo još više i nade i htenja i zalaganja da to bude na još boljem i na još većem nivou. Krajem sedmice u većem delu zemlje očekuje se osveženje praćeno kratkotrajnom kišom i mestimičnim pljuskovima sa grmljavinom. Od nedelje 6. septembra u većem delu južne i istočne Srbije preovladavaće promenljivo oblačno, mestimično praćeno lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Nakon višenedeljnog toplog talasa, temperatura vazduha će se vratiti u okvire proseka za ovo doba godine i kretaće se u intervalu od 16 stepeni u jutarnjim satima do maksimalnih 28 stepeni Celzijusa u najtoplijem delu dana. U narednoj emisiji Naša sela raspitujemo se koliko je kukuruza ostalo za pripremu silaže i ima li razloga za brigu od ponovne pojave aflatoksina. Kako u Veterinarskom institutu u Nišu rade dijagnozu mastitisa kroz kontrolu mleka i kakvu berbu očekuju vinogradari u Niškom vinogorju. To je bilo sve u ovom izdanju. Gledajte nas ponovo naredne sedmice u ovom istom terminu.